Wala bafethu nginibingelele nginamukela kuyona YouTube channel yethu lesi update TV ngithi mina mangabe uqala kwakhona la ikhankapsa lenze iphutha qinisekisa bafethu ukuthi awuphumi ungasubscribe la ikhaya izindaba uzozithola zishisa bese yaziletha cindezela nje ibutton elibomvu elibhalwe subscribe phinde upress nayo kwi-bell kanye naleyo like button. Bheka nje namhlanje sikuphathele lapha udaba oluvutha amalanga bafethu olishisa uBobo kanye neGcokama elisha bafethu njengoba uBobo ekhala ngeGcokama elisha bafethu ukuthi ke limqole lapha ingoma yakhe. Kodwa ke ngeke ngikhulumi kakhulu ngaze nithi sengithe bafethu ngizokudedelela nje yona ke lapha voice note yakhe uBobo echaza kabanzi ukuthi ke ngabe kwenzakaleni iyo le. Kwenkabi yami cha ingomeni lapha bengiyenzile ingoma yayodwa kodwa bengithi ngihleli isingile ngenxa yalesifo kase ngidlala liqola ke lo mthandeni ngoba wena umfowethu futhi akuchazele ngathi liqola futhi ngase ngiqula nalo la kwe-CD la izimnandi ingoma ngoba bengifitharela lona ngafithara nokuphela ngazi ke mfowethu nomkati inqumo esihle ngapha liqola ke mfowethu lithele yayijabulela kakhulu ingoma lizwe imnandi jabulela nokuhlangana nathi manje ke lapho ke baselicela ukuthi belicela le ngoma siyiguqule ivele ibe inhlanganisela njengoba babenzile no-Ali nomjikijela ingabe isaba uBobo le ngoma igama ke kodwa sazoza nalo la estudio uzoba umuntu ongikhokhelayo noma indleko lezi sengiyiwestile zale ngoma yodwa ayikhokhele bese jika lapho ke senza ne-DVD yayo le ngakubuka ke mina mfowethu khona kuwumqondo omuhle ngoba phela basifica lapha emculweni nje sibadala ngokweminyaka kodwa ngokwedumo nangokwabantu sebethe ukusedlula impela nje kakhulu ezithwalo zabo ke mfowethu njengoba wazi ase ngithi ke cha hayi angikhulule nje inhliziyo kwenzeka kodwa ngoba ungakwethu nje ngikubikela into efana naleyo ukuthi ngeke qhamuke uBobo lesingile yodwa izoqhamuka nje ithe ukuthi ibizwa ngelinye igama kodwa nje ke elizobe lihlane sazobathathu nalama Ayike bafethu njengoba nizizwela nani ukuthi ke Igcokama elisha lenzeni bafethu so Igcokama elisha bafethu lishintshe ingoma kaBobo la yenza kwaba ingoma yeqembu bafethu so igama leqembu kubukekela ngathi ke kube Ondabuzekwayo abasha ke bafethu kuyinto le ifike yamcika kakhulu uMgube bafethu ke njengoba evutha amalangabi lapha ke bafethu page lakhe la Instagram uyasho ukuthi ngoDisemba na kanjani ke uyeza bafethu uzobe keep idemoni kuyena kumthandeni bafethu so mina ngifisa ukuza uvo lwakho ngalolu daba comment section lapha ngenzansi ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya mina kosungeqopha khona la ngithi sengihambe.